Hai guys, apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam video terbaru dan hari ni kita nak tengok gelagat Alisa bila kemas rumah. Dan bagi yang belum tahu, rasanya kalau tak silap Hanis, Zalika dan sekeluarga dah pindah rumah baru. Tak tahu dekat mana, rasanya rumah yang lagi besar. So Alisa mestilah rajin ya bila dah pindah rumah baru ni. Alisa, are you helping mommy? Happy mommy. Why are you helping mommy? Happy mommy. Alisa sebenarnya rajin je tolong mami kemas rumah baru ni. Hi. Because this one. Begitu rupanya ya, bila Alisa berfikir jari kena letak dekat situ. Hi. Because this one. Daddy pun cakap Alisa ni banyak idea, betul kan? Alisa, are you helping mommy? Happy mommy. Why are you helping mommy? Happy mommy. Jawapan dia inilah, Alisa sebenarnya nak main penyapu je tu. Alisa, are you helping mommy? Happy mommy. Why are you helping mommy? Happy mommy. Lama kan Alisa fikir, tapi tak apalah kalau nak main penyapu pun. Yang penting Alisa dah cuba nak tolong mami kemas rumah, sambil-sambil tu mainlah penyapu sekali ya. Okey guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe.